Oke kawanku, ini adalah deretan sound horeg gitu loh. Deretan sound horeg Karnaval Desa Dayang ini sudah diberangkatkan atau start ya bolo. Ini jadi sound kon maju kabeh bolo wisan. Kita lihat maju ya bolo. Ini paling belakang insya Allah ada Ramona Audio nomor selawe paling. Gitu ya. Setelah Ramona iki enek sono apa iki? Cak geng ireng tau roh iki. Sound baru gitu ya. Lagi Naili Audio pakai Dragon. Gawe Dragon selikuran bolo. Kayak pas lab. Naili Audio anake brewok. Oke, maju lagi kawan. Nah. Terus iki podo disetatne kabeh kon maju podoan di situasi ini ngene iki. Pak tentarane ya wis mengawal acara. Iki eta ya son lokal kene ae mbuh apa iki sone WV Powerty Audio kaya lho. Iya J loro telu pemindo 6 sub juga. Terus depannya bolo, depannya ono Cahaya Audio sound Kediri juga. Iki akeh sing lokalan Kediri bolo. Iki cek sone mambe iki jan ugal-ugalan iki Cahaya Audio. Dan Pol banter. Sound banter tenan lagi Cahaya Audio. Gawe selikuran, speakernya pas lab. Gawe taso karo liner ae. Iki sistem liner TBS apa to dik TV apa ngono lho lali aku jenenge. Sound horeg iki jan legend tenan, banter tenan mas bengi cek sone. Cahaya liner ini yang genah apa nek customane apik suarane. Terus Sadewa Audio Sound Purwodadi bolo iki. Bae. Sound Purwodadi Sadewa Audio Paslepan. Terus disusul oleh Kartijaya Audio 6 sub full planar. Kartijaya Audio 2 iki balik. Iki Korni Audio. Jai troli. Arju Audio 4 sub parada dan planar. Bos Gedang Hoki Banana bersama M4D Audio bersama Cak GP channel Angleng bos. Cahaya sing Angleng. M4D Audio dan Awu paling. Terus Kevin Audio nangkep juga. Terus AGS Audio Kartijaya 1 sound tuan rumah 6 sub juga. Selanjutnya ada
Wibuana Audio Jabang Keras Kediri Bolo Namsap juga. Terus ngarepe RKN Audio. Terus sone Kaji Mahmud atau son Derak emang budal setat ditutne Pak Koco. Setat bolo. Asri Jaya Audio. Asri Jaya Gembongan kawan. Terus enek Hamdan Pro Audio. Audio bolo. Terus ngarep kae sing son mulai cilik-cilik ketok bolo. Sing lekas metu pengikute. Ekonoman rene pengikute belas. Saiki son sing wis mulai enek pengikute kawan. Karena apa sudah dimulai kawan. Manusia kuda. Bersama Raja Audio tuan rumah. Hai YouTuber numpak motor dhewe piye iki? Lha karena apa tuh sorane sing ngaturne kok? Terus piye jal? Bagaimana ini?